I deseti, danas snijemo Sky PvP na Diamond Craftu i sa nama je... Damijan. Čekaj da te udarim. A. Damijan. Evo, ovdje imaš ovdje iron. Znam. Idem dijamantke. Ti si našao? Na onom tamo ostrovu. O, ja zaboravio. Ajmo tamo da uzem i ja. Pa nemamo gdje drugdje. Imaš negdje, ali ne znam baš gdje je to Pa tačno. ne, nemamo gdje drugdje da idemo osim na to ostrovo. Ćemo? Idemo malo po dijamantski mač. Onog je lik, tamo ću gubi. Če ga ubiješ ili ti trkneš. U mamiću mu jeraj. Ja sam njega ubio, ajde dođi. Sad ću samo da uzem, baga mi mnogo. Ja sam tu. Ne bre, uzeo sam još jedan mač slučajno. Čekaj da pobacamo Dva što mi mača. treba, op. Evo si išao, sad ću probam nekako da prođem pored dijamantskih... ne mogu brate, mnogo jako aj. Sad ću probam nekako, ali teško ću. Kako me nervira ovaj lik, jebote. Šta imao? Dobre stvari. Ja, pa sad ću s leđa da mu... Sad ću s leđa... S druge strane... Napravo sad ćemo da pauziram dok Damjan ne dođe i vidimo se kad on dođe. I evo tu je Damjan, došao je. Evo me. Hoću mamo. Čekaj sekund Što sam. beše gore ima? Pa dijamantski mačevi se to, ajmo gore. To nam ne treba, ne samo ćemo da prođemo to ostrovo. Dobro, jednog liknik je pao. I sad ono vidiš ti kako sad ono gledaš kako se ostrovo udaljava od tebe, a ti na dole vučite gravitaciju. Op. Evo gore. Vidite ja udarim. Ću. Nećemo gore. Ajmo vamo. Tamo ne možemo, moramo samo dole. Ajde. Da ti uvijek padneš. Ovo je prolako, možeš samo da trčiš na dole. Ne moraš da skačeš. Da ja uvijek padnem, gledaj ko je pao. Da ću ja lepo da dođem, ali... Ja sam pao. Vidiš i ti padneš. Sad ćemo da idemo... kao nether, znaš ono... Ček sad samo da skupim stvari, da uzmem ovo što mi treba. Op. Gdje si? Evo ovdje. Gdje Ko si ti ti? si? Ne, gledaj. Kad skočiš ideš odmah pravo ovako levo ukusa. Gledaj, prati me, gledaš. Vidiš? Ideš samo ovako me neko ne udari. Dobro, Ne, mene je udario. meni nije. Ja neću da uzimam nikakve stvari, samo luk i strele. Op. Moram da, brate, Evo ja dolazim, samo da se nadam. moram samo ovo da me ne gurne u lavu. Ćao. No. Killam No ovog. da me juriš. No. Jure, Damjane. Gledaj. Ne znam. Ne jure niko. Dobro. Ćemo posle po chest plate-ove. Imam bočice za experience. Bravo. A sve si kupio, idemo da kapsu. Ubio sam lika. Dođi do vamo, dođi. Fire resistance, čekaj. Gdje si ti skupio oklop? Nemaš oklopa, nemaš. U sunce ti. Čekaj, nešto ovdje ima. Snowballs. Kako Ima mač. snowballs, možda ih gađamo. Sharpness 3 mač jedan. Gdje si ga našao? Ovdje nek umru. Čekaj sad, ja imam snowballs, mogu da gađam bilo kog. Šta ima ovdje na ovom? Ribe, a bolja hrana od kolačića. Dođi vamo, hoćeš chest plate. Hoću. A, Dok ti pantalone be? idemo na gore na drvetu. Na Evo ovom? ti mač bolji. Baci mi i chestplate i sve. Evo ti ovo, evo će meni trebati. Baci Evo mi ti ovo ako ti treba. i baci mi i odelo da imam, da se obučem. Pa na ti tamo, imaš tamo u ovoj kućici kao. Uvijek ovdje ima i mnogo dobra hrana, aj skupi. Pa da. Ovo ovdje... U ovoj kućici imaš chest plate, pazi samo da ne padneš. Dobro je, A lako je to. pantalone? Pantalone na drvetu gore. Aj ti idi do tih pantalone, a gdje u ovoj kućici, ja ne vidim. Pa s lijeve strane, evo, sad ću ti pokažem. A vidim, naštam, okej. Uzeo sam ih par. A patofne odakle ti? No, ne znam, tu sam našao sad ovdje. Što je ovdje? Evo ovdje ovaj meso, bolje. Ja sam to rekao da skupiš. A sad ću ja gore ti skupim. Mogu ja, ne. Ajde. Idi ti. Ne bih rizikovao da padnem. Pa neću ni ja. Čekaj Ćao. bre. Evo, imam ideju. Jer imaš više njih. O, daj meni malo enderpearlsa. Ne, hvala, dosta nas. Čekaj da ti godem gore. Skupim.
On će biti malo teže, ali dobro. Ne! Pati se. Jesi pao? Ne, nego sad ću padnem izgleda. Dobro znam parkour. Da ne znam parkour. Dobro, ti kad to skupiš, teleportiš iz onog ostrova gdje je Lapis, važi, od Lapisa na ono ostrovo, vidiš? Evo, došao sam ti. Ja sam tamo, dođi do vamo gdje je Lapis, ovdje dođi. Na ovo ostrovo. Čekaj, stani. Stani u miru. Nemoj, padne mi bote, evo ti. Daj, ajde. Ja sam ko majman, brate, idem. Ajde, šta ima dole? Ima 2 znaka. Ne znam što je samo ovdje. Ender pearlovi. To nam treba. Ajde, uzeo sam. To nam treba. Da. Što ja te razumijem, to nam ne treba. Znači šta ćemo sad imamo po zlatni jabuke. Dođi ovdje da izađemo, dođi ovdje. Kako? Izađemo. Ha, nisam vidio. Idemo sad po zlatne jabuke. Ali možda gore nešto, kako izađemo? Imaš ender pearl. Evo ga ovdje. Fuck. Pa Šta je bro? dali su nam ender pearl da bi se teleportovali. Ajde. A nema odakle se ima, dobro. To ja sam napunio. Ooo, koji sam srećnik. Šta? Pogledaj sam ja. Uspio sam nekog se teleportujem. Sad će me pratiš, idemo... Samo ovdje radim. Idemo ovdje, pratim. Beži. Hop. Tu. Što će teleportovo kad će mogu... Op. Evo ovdje imaš patofne, na onom ostrovu gdje onaj lik. Sad ćemo tu da idemo. Sad prvo nećemo tu da idemo još. Dobro, pao lik jedan. Ajde idemo dalje. O, pogodio sam ga. Idemo na to ostrovo, ajde. Sad ću ja da gubijem, čekaj. Nema ništa tako da možemo da gubimo lako. Znam. Otišli dole. Znači Idi po patofne. Ubio sam ga. Bravo, dođi vam. Iza nas, DMD, iza nas. Nema baš puno DMD, ali... Samo reći, on je tu, meni je izlagao. Samo gađi. Trko je dobro. Čujem da li smo ostali itemi, jesu, nešto. Da me gađaš. Ne gađam te, ja ima jedan drugi. Ja sam gađam tog drugog, da padne. Dobro jebote. Omačio sam ga. Nisam ostali, nije mu ostalo kapica. Evo mene, op. Ajde idemo malo. Šta je tamo beš ima, ne znam, zbrojao sam. Inače ljudi, Damien prozao ovaj server, no. Šta? Ovo je Diamond Leggings još. Damien je prozao ovaj server. Igra si ovaj godinu i pol. Ender chest. Fishing road. Možemo sad u Ender chest da ubacimo ove iteme. To. Nakupi se puno DMD-a. Ja ovdje imam što... Došlo mi jedan, ajde tepe ga. Ja dropnu Sam god kino. Da, vidio sam. Čekaj, bacim bre ove drvene mače, što će mi. Koliko strela, koliko imam, bože moj. Še nikad dosta. Stavit ću ovaj jedan diamantski mač ako hoću, poslije ga začaram. Još jedan. Nema mjesta, ovo ću bacim. Kako da bacim, op. Čekaj, ja bre da jedem. Ajmo vam doći. Neki čest. Imam ja hranu. Ovdje ima neki čest, to znam. Ali ne mogu da ga uzmem. Šta je ovdje? Gdje si? Od lave, evo me. Ide. Jel ima tu nešto? Nema ništa. Hoćemo po kapice. Skroz na drugi kraj mape. Idemo redom da skupimo, a? Prati me sad. A ja sam stavio Ender Pearl, baciš. Ostavio sam, daj mi malo. Ostavio sam u čest. Daj malo. Može, dosta, ajde. Ovdje, gledaj, prati me sad kako ja bacim. Pojedem nešto. Vidiš da sam ja bacio. A zašto nije novo ovdje? Zato baci ovdje. Čekaj. Što ovdje ima... da ako padneš u lavu. Pa to ja već imam. Ovako, popijemo. Imaš nešto? Ima nešto gore. Ne znam, sad ću imam, ajde. Ovdje nisam bio već. Nisam baš toliko, ali ovdje mislim da je string. 8 minuta. Pa znam nešto tako. Ja ću i sada pobijem. Nikad neću kad može neko da ti izlati.
pravi to što kažeš. Ja neću sad, ali Skupi ih nekoliko. skupio sam 3, dosta mi. Ajde idemo sad ovamo na ovu drugu ostrovo, teleporči se. Do ovog ovdje drveta. Pa ja ću malo da padnem. Ajde, si se teleportovo? Skinuo sam lika. Gdje si? Gdje si ti? Evo me na ovom mostu ovdje. Aha, okej. Ne, neko me udario, crko sam. Jesi me to ti udario? A? Ne, evo sad sam ja tek došao. Neko me je roknuo. Si mrtav? Mrtav sam. Nego šta sam? A, brate. Upao si u lavu ili? Ne, samo sam pao s velike visine. Dole su mi stvari, možda ih skupiš. Sad ću. Naravno, većinu dobrih stvari sam ostavio. Opa. Uspio sam da ih uzmem, dođi. Evo i Ender Pearl. Kao bi imao TP-a, brate, ali nema. Gdje beše? Ne, udri me! Brzo moraš da dođeš, ne? Ispao sam. Imam još mogu nekako da dođem, ali... Sam mrzi kad ovako mogu da ti roknu kod... Brate, ne znam kako ću sad da se popnem. To me zeza. Mogu lako sada, brate, udarim u ivicu i skrljam se. Što ništa nisam posle uradio. Op. Evo ga, mislim da sam pogodio. Pogodak! Bum, brate. Gdje si ti? Na onom gdje si mrtav. Uzeo sam ti sve iteme. Sad ću dođem. Mač, Ako ne trpim, naravno. Školiko ćeš ti da putuješ, boga mi, dosta. Sad ću se teleportujem. Imaš, uzmi samo Ender Pearl. Uzeo sam. Dođi na neki kao cvet. Jebate ne Cveće. vidim, onamo da sam crkao, to ne vidim. Kao im, gdje si ti? Evo mene na onom kao brd. Hoćeš da dođeš... Onamo da su pečurke, hoćeš? Gdje? Gdje su pečurke. Pečurke? Da, vidim tamo gdje sam crkao, znaš? Evo sad sam ja tu, uzeo sam ti sve iteme, nemaš nijedne tamo. Da ti ne nestanu, evo sad sam ja kod pečurka. Opa. What the fuck? Ne mogu da se teleportujem do tamo. Sad ću ja, evo sam ja kod pečurka. Gdje si ti? Neko bacio da me U zastavi. sunce ti koliko Ender Pearlova i sve to. Neko bacio, sad imam full diamond set. Gdje si bre? Ma na spawnu sam. Ajde dođi kod pečuraka. Da mi ja dobijem samo jednog... Eno sam, vidim te. Dođi, dođi, eno sam. Jer me juri neko. Ne juri ti niko, dođi. Gdje si tu našao? Što je dao mi? Imaš Da kap? ne bi crko. O! A tako sam crko, ti si me roknuo s Ender Pearlom. Ja se posle pitam Evo ti ovo, ako hoćeš. To je mač tvoj, hrana. Bacim im sve. Šta još imaš? Ovo, a to ti ne treba. Ovo, Bacim im sve moje. ovo. Dosta. Jo, to je tvoje sve. Ajde sad... Gdje se kako se skidali? Gdje se drvenih mača jebate? Pa znam, pogledaj šta je. Već ja da im I Ender Pearlove, ja ću skupim Ender Pearlove. Evo, dodao sam im jedan bolji mač malo. Ajde pratim, da se vratimo Evo ga lik bre, dole što hoćeš. Da se vratimo na ono ostrovo. Jer umro. Nisam. Ajde Gdje si? prati me. Iđe tebi, ovamo, ajde. Uzmi, koliko imaš Ender Pearlova? 16 Ok, teleportiš će do Nether ostrova. Jesi. Jes. Neki lik, brate, tamo iza mene bio, dobro sam se teleportao. Sad ću teleportujemo opet do onog tamo. Što? Tamo nema ništa. Ne, gdje je beš ono? Da, teleportujemo se na ono tamo, ono kao piramidu onu od kamena. Viš? Da, tu. Evo, sad ne prati ovamo. 5 sekund. Hoćemo na cveće tamo. Ne, idemo ovdje da stavim stvari, ne, pao sam ponovo! Kako je to moguće? A skočio sam. Zato ja nisam gurno. Ne mogu da verujem. Evo, svinč, ekstra. Ok, sad ću opet da dođem. Ti si još njima? Ma ja, snimam. Aha, okej, samo da pitam. Samo pitam. Evo malo hrane, da uzmem ovu dobru hranu. Jebote me, nerviram ova kapa više. Gdje si ti? Tu vidim nešto uopšte u kontrole. Gdje si ti? Ja sam kod cveće tamo. Ja vidim. Skinem na lika jednog. Tu nisi. Ne!
Direkt sam pao na onaj lilipad. Moram pao? brzo da se vratim. I sad je prošao neki dijamantski. Mislim da mi skupio sve stvari. Direktno onaj... Ne, nije dobre. Ali tu ima puno dijamantskih koji mogu da me skrljaju iz jednog udarca. Ne, beži. Galje me neki dijamantski. Ubio me. Opet neki budala. A ti Idem ja na ostrovo malo da se killam, beže dubijem nekog klika s Mario. Zgubim. Ja idem namo gdje cveće. A bate padnem direkt na lilipad. Ubio sam lika još jednog. Zamisli padnem direkt na lilipad. Strašno. Nisam mogu da ga omašim, morao sam direkt. Ej, vidim te. Evo te tamo, sad ću dođem. Ja sam iza tebe. Evo ti, bebe, gdje si bebe? E, ovdje imaš ovaj ender chest kao. Evo ti ender pearl ovdje. Ću da zamenim, brate. Vidim što imaš sve. Evo ti ovo. Ovo sam ti sačuvao nekako. Evo ti. Sačuvao sam ti ove pantalone. Aj, može. Zakrij se kao imaš glup oklop kao. Ali ja Ima ga nemam. neki lik, enchantoma, nije da gubimo bre. Ja nemam mač. Skin. Imaš neki jak mač, ej. Nema ni luk ni strele, sve sam stavio. Pa što si? Če, možda imam nešto ovdje u ender chestu. Imam dijamanski. Daj. A luk i strelu nemam. Imam samo jedan, evo ti. Dijamanski, ćemo na ostrovo ono gdje smo našli pantaloni i sve to. Ajde, hoćeš novo lapis ostrovo ili šta? Ne, idemo ovamo da gubimo. Ajde ovamo gdje smo našli. gubimo. Gdje će ga ubiješ ti normalno. Što? Pogled, full diamond. Ovaj diamond, si lud. Ajde, pa jedno ga tamo... Tu bio. Jest. Idemo još bre. Sad ćemo opet da nađemo sve za ekstra iteme. I ok ljudi, to je bilo to epizoda, ako se svidjelo stavite like. Šerite, komentarišite drugima. Ako hoćete još naravno, kao što sam rekao, stavite like. I vidimo se u nekoj narednoj.